Amasakin Hetna Belap Kuki channel thuso LAHKHOM nihozo se nabonon nikupa tunung jang Vannoi Thusoh chum la chum ho anabe khom kiloite Iran nuclear deal atha bia kinopto na omnading ahong naito alhanin Saudi Arabia to somi huakon tulut dungzuin achi sal hani masangapat Israel Air Force hosu Iran te het phale mat do lobein Iran gamsung'a analeng lut sing ove drill ananei sing ove tin phun do na ananei ove nahi hichi mission hosu United States to kitwa anabol ji uwa asayu to alhanin iham tia kidawna ahong khale Iran te sa dinga kim sela Iran nuclear khulpi hole asipai teu pansa namun pi ho buluding dan kithim chu dan ahi win anasayo nahi Israel te bol theina ta khat chu Iran gamsunga hi Russia ten kison pi ta anayo Russian Air Defense System ho chun amat do lo hilo anahi hichi misana chu Israel ten steer fighter F-33 le L tanker ho aman chawwa Vannoi Thusoh azong apoi modung zuya thau thunding danjong anazilovina hi akiti ga het thei khat chu sot piapat Israel le United States hin gu thima jong chule hlang phung ta jong Iran nuclear munpi military infrastructure chule Red Sea tuipi chunga Iranian konglen ho apoi moni khwa kapsit le buloding dan ki thowa azil jing dan ovin tu su chun asaibe nahi hichi achi sa kumsang ni somlanga kuma aniki bol nuclear deal thu thasut jom ledinga United States panna Iranin team na anamu ohi sutzom kit dingdan velvet na anei dingon Iran lamkai hon anasayo vinahi alangkana Israel Prime Minister Yair Lapidin United States President Joe Bidenin hichi kinupto na thahi sign abol loadingin nge na jong ananei nahi sule iham tia hichi deal thwa hi koigam to hizong le sign aki tha bol le hichi kinop to na chu Israel in ki pom loading Iran nuclear nei lo te na dinga ipilam hizong le pan kila a ki bol ding a hi anati na hi aji chu gimnei ta le humhal ta a Israel chunga longput nei Islamist regime in nuclear government sa anei ova Israel chunga gi na anei jingdingo kiti chu iti jong le thai loading a hi anati na hi Bachan ni khwa Ukraine gamsunga che plane khumuna train stationa Russia ten bom kap khumna anei ziun nunaw chapang panen Ukraine mi som ni langa in thina anato kitta hi he thei khat chu Russia in Ukraine abulukal lagup malhin jing ta awangin kidawna phatnan amano di nai pon hi United Nations Security Council to khom na a Volodymyr Zelensky in wheelchair holimna ananei na achun hichi Russia te khulhan asun apet penin mi som nilani inthina anato in mi nga ho chu mel sita a main aka ali o ahin chule chapang kum som lakhat in zong hichi achun thina anato e anati nahi hichi thilsu to kilhonin rescue worker hon tanglovin nato na chilha pi jingovin hi hichi thilsu amona nei gamsung hunama to pha hon alom ta mosi pu na jose agi sandingo hi anati chule gamsunga ko na kinomang te dingo hi anati be nahi hinla hichi thilsu chunga hin Russia vai homten ima asai po povin a hin Moscow akon thu phun do chun itiin milham ho la le apan sa na ho ki target khapoitin apong do kin ovin hi alangkhana United Nations Human Rights Chief Michael Bassel in Russia President pun Ukraine chunga agalbol hi anga phut dingin nge na jong ananei jin hi chule Zaporizhia nuclear khulpi demilitarize a hi te na dingin anasayin chule alangto gela ngai khamna anailhona international human rights na asana anailhon na dingin hatain anasayjin hi
Taiwan sunga China chalo nale gi na phan masa asa nga aho sit jing to lonin wanghom ni khuin Taiwan vai hom tian atha bein defense budget pu dona ananei kinovin hi chi to kilhan chun dangka $19 billion lu dingin asui do hi chi navet sa chu achi sa kumasa nga 13.9% kal sang tina ahin chi achu fighter jets chule galman cha poi motam pi lambeding atiu hi ekiti tu tha budget akar sa ohin Taiwan estimate GDP 2.4% aman do ding o hi ekiti achi sa ni husunga Europe gamsunga dinga lainoi tuinoyal hai rail tisu euro tanar tia ki he noi lama boina ana sojin minute som thumlanga bolu na toding passenger hosun nidan guwal ana sulu no nahi hichi train le alampi France gamsung Coquelet sa ki pat doa England gamsunga Folkestone mon analhong dinga ki pat do ho chu sot lovin kol phimei wa thi in train su akim dhung vela atui pile leinoi lama tanar singa chun nidan guwal ana tang dano vinhi asunga technician hon theitop so an bui pi wangwin analo samun hi kiti passenger ho chu train akon ama ma pot kiloi do a emergency exina kon anapo nowa minute somvel kenglam anazot nongon rescue train agisol pi ochun azot na diomon Folkestone munachun anapudo ong pai ngal ta vin hi ekiti ga he thei khat chu hi chi railway tunnel hi Vannoi dinga leinoi ahilole tuinoya kilhung tunnel saupin France le England ki ka English channel tuinoi lama kilometer som thumle git vela sawa kilhung hi Thuso panapa na sinasin nga hazaw si asung si wa agipanaw kahit pa uwi Thuso tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay